Putin-a hian Russia President alo ni theinan heng thilte hi alo ti to ani kovela minun rong berzinga chal President Putin-a hi kovela miau saber Elon Musk ai po in a ho sa zok hial mai thei mi ten aro sum nei za thi real ruang ai to phaba kin atam ni in an chu ani ani na taka chuan atun din hunle ano pan lai nun hi a in person hlom hlak mai mana chuan midang te musit thin re theite ani thina ma se tu na chuan mitin mai hian lo na in an khurpui ani to athil ti film purlona a omlo chuan nuclear ral thum lo om tak takpo amang chuak du mayang Russia chunga Putin-a ti ming ari kringot po in mitin mai an sa em ani ale lama amel mapa le ado dal tu tan chuan mi huat a lo em a tha tumna voitam tak alo tok to ani ma se heng zong zong hi felfai takin apum pel thaya Russia ram chu kum som hi ayatam ro rel pui to ani mitin limpui le tuizong tak thil pakhat thil tu chau kanai ama in ani hi politic mi ani ngai reng lo mi tu po hrim angai saklo intelligent officer tlom telek ani thi ani chuan engtin nge Putin-a hian khovela miau saper aya hausa zokin om thei tlasi Vladimir Putin-a hi Soviet Union re thei tak zinga chung khore thei tak atanga lo seilian ania re thei na ba ka indo pui alo to ka om na khopuya thilpoi tak athleng khan au nau zong te an borala apa po zeng alo ni ta ani ano pan lai nun su a hre om thin em ani ma se ano pan lai tangin a fingwar em a an khopui sikul chaber pan tura thlan alo ni sikul thataka azir hian sum anei lova aniam em boxia mi ta chuan an musi thin le chumi wang chuan atak sahum himlan martial art thanem ngai takin azir chhun som ta rin phak bakin a martial art thiam na chu alo thaso le a khovela top 10 thlengin alo ho phat ta hial ani ano pan lai atang to angai to na fingle puitling em ania atui zong lo match ani phai chuan a chok ngai lova sport tik chair po thiam na ail pui du hial thil tumru tak nei ani thin degree alak nuwa security agency KGB a intelligent officer na azomta ti chuan ni khachu Soviet Union ram acheta vek mai ani chu minua apian na khopuya kirle in politician te tan kutka right hand man anga thok chhota ani ruler class tenen in thokop chanin president ina na lo mu chhota zela re thei bera tanga lo thang chho ani boka a tho rim nat le a thiam na te chu President Boris Yeltsin rinna a lo chuak ta hial ani ti chuan security chief alo nia Prime Minister thleng alo kai sang ta ani politic thil buai a thlen nu khan President Yeltsin ni na tanga aban nuwa rin lo takin Putin chu President alo ni ta ani athu nei na achan nuwa Russia in thak thleng tam tak a thlenga economic po a tha so tol mipuin anrin em rolin media athununa ado dal tu te athata amana jela atan tira nun rong takin athunun ta zel ani mipui lom dana thiam ema mipui ten ando dal chanti a hria rualin thuneina a thla dul hrethin democracy lam azui don ti in bumna mangthina ma se ataka phei chuan mipui te ma larin a omnon le thin sipai ral thuam tar lang hian Russia mipui te ti tak zetin athunun thin Russia mipui te hian ram la zau tu lal ang hialin an thop zel rualin indo wang hian mi sangtam tak andoral towa khovel mundanga po Russia mi le sa te huana an tok to ani heng thil thleng zong kara hian Putin-a ro sumi mak tak ani private jet somli pathumanaya lir thaiman to sang sari le alal in ek in thleng poa rangka chaka siam anaya hei wang hian khovela miu saberti in chal alo ni ta ani politiki athuk ema ramasona aya thu nei na chu chua tummi hi an hlom em rorel tu te thil tha an ti ni poin achia an ti ni poin atwa tu ber chu mipui ani chu wangin I thop mi kha film kur takin thangro brainwash an ti hlo ani chuan a hlom em ani video thara in hule watang o